Kini kedai Doodarshan Klaya bat ngiprian subhai pi barok shkani katuk kubor mentaka janmit shon paji kubor ki babnya ngi pek choi kemat bakongsan. Job ke India ban persang penthai ya ki tiat ma ban yada na swing ki babun sertap ne ki multi layered air defense system ai kublai u menteri ketnat ki kam yadari Rajnath Singh ya ka Defense Research and Development Organization Lagi kendu sembut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Senyo Bahalang Dahar ya ki bahayeng hasam jong kilanot pruding hasnong namdong pan penpau ke jing snolem bat a jing kersan cha ki bahayeng hasam Penlong kinong ilam niam ya kalampung Banduai Kerpang nagamenta ke Garo Hills Autonomous District Council Bat kun nak kelumpung ilakai 40th Meghalaya State Badminton Championship ya kebalai Shimbenta dalai sepak sau pungut ki nong ilakai. Ki kubor ki babnya hagajing persang ben penklanya gajing penmi ya gitiari kuntma na sun ke Defense Research and Development Organization da ke bajab ha kasien menengkong kala da bantas kita tiar ya kun hapo jong ka Integrated Air Defense Weapon System narut duriau jong ka Odisha. Kani kajing persang penher iktiar ya kuntma balale henin ka ngisa jan ka peni ya kajing la jong keri banbu ya bun sertap kitiar kun banyada ya keri menteri ketnat kikam yadari Rajnath Singh ulai kublai ya ka DRDO ka Indian Armed Forces bat ya ketnat yadari namar kani kajing job jong ki ban penmi ya kini kitiar. Usumbut Menteri Rang Bak Kejelau Bak Senyo Bahalang Dahar nin kesni ulalej bani kenduk ya ki bahayeng hasam jong ikong Virginia lengdok bat ubak shanbor pasi hasnong namdong ki bladu ya ki arngut ki khon gentei ki balaklat no na kajing plu kayeng jong ki ha ka pratrik unai lar ar hajar opsan kajing kemding kate kayeng layathu ba kade na kajing thang mombeti bat ka balalam shadu kajing du ya kajing im jong ki arngut ki khon gentei u bat har open pau kajing ngolem jong u bat ula ai kajing kersan bat ai man sim ya ki ki pa kajing le jong u sha kayeng jong kite kilanot ka long banya ngolem bat kersan ya kayeng kesam hakum kate kepor bas ngosi ka Bharatiya Janata Party kelapan pau ya kajing bom ngohon halor kajing suki palat ban pentrai kam ya ke Shillong Smart City Project kat kum kajing kran jong nong aktien ke BJP uba M Kharkrang ulang ba labun bah ki plan baladep banthaw re kajing pentrai kam ya kini ki plan ke suki bat ong ba kan simpor bah ban pendep ya kita projek uba Kharkrang ula banjur ba ke Smart City ke bashisha kam dei ban pening ya kita ki jingtei ki bahe hanrei ban wanra ya ka saudang saukun ke babet ban syong bansa. Well, I'd like to take this opportunity of commending the government. I mean, they have been trying a lot, especially, removing the hawkers not from police bazaar, no? And a lot of things I've been seeing, they are there in the pipeline. But I feel that, that the targeted date is not being achieved. That is where we are failing. And a lot of projects that have been started have yet to see the light of day. And, there's a lot of expectation from the public when you talk about smart city. But I think so we'll take a quite long time. At the pace that we are going, I think so it'll take a long, long time for us to actually see that Shillong can be classed as a smart city. Kakenhun kinong ilam balang hatura hapok kalama jong katura base Church Leaders Forum kalap nong ya kejing duai bakerpang mentakasni ha district auditorium hatura ya kan ya kejing duai bakerpang lap nong halor kepang for good governance and preservation of Garo Hills Autonomous District Council ha kebala sakhi ya kejing shimbenta jong ki babon kiriunget kentup ya kiriu pau kmat kum unong ilam kaliang persya ke sorkar ubalong ru unong ilam ke sang TMC u Dr. Mukul Sangma KMDC baru Presiden Jong Non Gazetted Employees Association. Bon na kinong ilam niam kentup ya Father Januarius S. Sangma, Reverend Dilseng M. Sangma, but Reverend Bishop Andrew R. Marak, kibala yalam ya kajing ilang banduai na kabenta kabaha kamiat bat kajing penek pensa ya ka GHADC.
MLA kanong po uba mineral bonds ula play ya surok snong ne ka internal road bat jingte nagamanta ka bahag kamyat jong ka snong hasnong pathaw hanin ka sngi sa jan ya kan ka surok national ba jong ka rural infrastructure development fund bat ka project ka kantop ru ya ka jing pendap ya ka office bat ka kanro jong ka Presbyterian Church pathaw ha kan ka sngi play layadan lang ki he opsar na kitna sarkar kinong ilam snong kinong ilam balang bat kinong song snong ha ka jing kren jong ba sim ulapan pau ba ulatrei rat ba ban pha ya ka jing tei bat ai jing sakri saki breu jong kanong po jing menteri kami ya national education policy mentah nidan mentah dari school Islam berjingkai jong kesenang jong fi jadi kesan ban introduce ya ki course ki berher short-term course, recreational course. Iban pentilip dia gikon giksiu bijuni. Dia tu entah lepas BA, lepas BC, lepas BCom. Tak ada kiwai pan. Kijajin tuli. Kihukum disamlah abang ipas, sila abang yang ada di jongki, tidak. Tak ada bukan sana. Ka Nationalist Congress Party Meklaya Unit kala penlong ka State Executive Conference ha sangsok tura ta ka jing tumu ban penklan ya ka seng bat banwat kilat kilanti ban penbe ya ka jing bai kan do da kinong snong ha ka te ka sngi la sakhe ya ka jing simbanta jong kinong yalam bah khmat jong ka seng kan thop ya u North Eastern States Governor Sanjay Prajapati bat Meklaya State President u K Sangma bat kumjo ru u MLA Barim ka jing lang ha ka te ka sngi kala phai khmat kumno ban penyat ya ki kam ha ka sngi banwan bat banang penyar susu ya ki jing trekam ka seng ha ka jing kran jong u Prajapati ulapan pau ba ka seng NCP kala sedang banang keu ha ka than jte lam mi ngi bat kentu ya ki nong trei ka seng ba ki dei ban trei na ka banta ki pat ba bat snut hu ya ki bat yarap ban weng ya ki jing na ka ba ki ya kendo लोकल बॉडी का सारा जितना भी कितना सीट है टोटल 29 सीट्स पे हम कंटेस्ट करने के लिए जा रहा है एनसीपी पार्टी इंडिविजुअल अपने दम पे गारो हिल्स में एमडीसी इलेक्शन लड़ेगा और सभी जितने भी प्रत्याशी हैं उनको सिलेक्शन कमेटी बनेगी उस कमेटी के तहत वो नाम जो भी आएगा उसके बाद उनका चयन होगा चयन होने के बाद में उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा डायरेक्ट कैंडिडेट किसी को नहीं बनाया जाएगा किसी को नहीं लेंगे जो पहले से पार्टी में जुड़ेगा उसको साथ में उसको कार्यकर्ता को वर्कर्स को हम लोग टिकट देगा ना कि आउटसाइडर को Kaseng Nyotrap Youth Council West Khasi Hills kala khot na banta ban klan ya ki jaka khmi ya ka jingwan rung lani ki infiltration checkpoint ha sha lang ba lang pi khanang ban te la kam ya ka jingwan rung ker thep ki breu ki banabar ka kan hon na kaseng HYC ha po ka jinglam khmat jong u Vice President u ba Dester Borlin Wanyang dangshen kila lej ban jurep ya ka athiabari infiltration check gate ha ba a jingkren sikila pthai khubor ba Wanyang ulapan pa ba ka jing thu jong ka ni ka jingwan jurep kalong ban aimen sim ki pulit ban beteng ki jing tristom jong ki ban khanglat ya ki jing wan rung be an kham tam ki bawan na Assam ben ni jom yiro wan ni nang isar me ban wan kran ban ai sim I ba inang la ban tre kam ban tre kham bhai kam kum ba mai ila tre kum bang lei abang yat ni yang nak por support in ba ni surat ni ko sorry ahim po Assam kani ka infiltration hangni ko ba kapau ba ki kila sim khia hi ka kam batray banditi mit lawat sni de rei ka ka ba ni wan hangni ka long bai tang si banta ban ai min sim ki kinang la na sakri ban matray khamphai ka kam bala pin shed ki Kaseng United Democratic Party Southwest Khasi Hills District kalapnong ya kajing ilang hanin kasngi ha mokrat banjit ya kinong kitkam batmai na banta usnan trekam arhajar opsan hado arhajar afkandai u MLA Karanikor ba Pius Marwen ula sajit kum Presiden batmai kat ba Jaslan Roy nong si ula sajit kum General Secretary bat kiwe pat ki nong kitkam ya ki nong kitkam thamai lapen skam do Presiden ka Central Body jong Kaseng UDP ba met ba lengdo harangkat kajing yadon lang u MLA ka mau kruat u ba Renington L Tongkhar bat kiwe kiriu pau khmat
Hagan gijing elang uba met ba lang dok laban jorba ka UDP kedai keseng ka bakan tup lang ye barok bat ke baburam ya gijing ajing mut jong ke babon. Lentik terekam jong parti dan long barbo inclusive di pareng kalau sikentin. Terekam kalau ni kentuk lang ya di babon malam. Haga beri bat terekam terekam. Lang kalau menyetai, lang kalau hagaba ni perkat kam, lang kalau hagaba ni sini dulu mengarai. Nak kuapan jenis kamu ni, hama berbuat. Kejakar kami pelong ke jalan mentasi, hak ni kahon. Bahkan nopo mengarai kan long. Halo, jom. Kecing anjing mut jom ibu pun kibalang. Kalumpung Ilakay Maclear State Badminton Championship Arajar Upsan ke basau po kalakut na Indo Stadium leng kedat nongpo hadin laisngi lenter jong kajing Ilakay ke basung shit bha. Ya kani Kalumpung Ilakay lapan long da kari Bohai District Badminton Association ha keba kumba lais pa so pungut ki nong Ilakay kilawan bani simbenta na keleng jong kejela. Ha kasngi penhap perda lawan bani simbenta da ke MDC kanongpo ikong Rona Kemdej kum kekongsan harengkat kiwepat kiri upau khmat. Lasam kusnam syah kinung job bat kibawan baar haki kerdan beper. Kalumpung Ilakay Unity Cup Inter-Village Knockout Football Tournament kabala penlong dak Unity Group kala long ha Umdihar Football Ground Riboy District. Hakasngi pli perda le don lang da uba MG Karshan Lor kum ukongsan. Kani Kalumpung ketemu ban kentiu ya kajing Ilakay football bat ban penlong kum karensan ke bentagi kena badan sap ke bakan tup hadu lai puar teli ki kenhon ki balawan ban simbenta. Ya kani Kalumpung la ajing Karshan da u MLA ke umsning u Dr. Celestine Lengdo. Hab ajing kren uba MG Karshan Lor la banjur ba kathong bakongsan jong kani Kalumpung kalong ban ai man sim ki sama Ilakay ban penslur ban kiar na ka jingdi buat. Mentang ini pek yak jinglong jiman kesemneng hatura kajing kret kalong 4 degree Celsius ber kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing singam kau hau mentaka singi kalong nyupusan nakispa kajing hap slap kalong kendai milimeter. Haba pai pat anong ba shalong kajing kret kalong kat kendai degree Celsius kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing singam kau hau mentaka singi kalong nyupusan nakispa kajing hap slap kalong 10 milimeter. Kat bahajawai pat kajing kret kalong kat kendai degree Celsius ber kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing singam kau hau mentaka singi kalong nyupunyo nakasispa kajing hap slap kalong pra milimeter. Kala bandan kajing hap slap kajing tit uperthat bamalumala habun kijaka hatura shalong bat jawai. Shuaban poy syukupukut jong atuk kubor ni pebiang sesi ni kimat bakong san. Job ke India ban persyang pun thay ya kitiar thma ban yada nasun kiba bun sertap ni ke multi-layered air defense system ai ko boleh menteri ketenaga kerjaan yadari Rajnath Singh ya ka Defence Research and Development Organisation. Daya kendo semua menteri rang ba kejelau ba senyum balang dahar ya ki bahaya hasem jong kilanat pluding hasnong namdong pat penpau kejing sngolam ban ai jing kersan cha ki bahaya hasem penlong kinong ilam nyam ha Kalumpung ban duai kerpang na kabenta ka Garo Hills Autonomous District Council. Bat kun nak Kalumpung Ilakay 40th Maclear State Badminton Championship ya kebalai sementara dalai sepak supungut ki nang Ilakay. Dia perlok ketung na pois kubukut jong tuk kubor jing imtaga janmit haduk ben sembyang pila syai kesni keblai pi barok.